Mourinho vek hian Mario Balotelli chungchang soin Balotelli ka en goal lai khan kala hriat reng chu Kazana Champions League kan khel dona khati lai khan ka tima Balotelli ti lo striker dang zong chu anin liam veka karil ru kha abuai hle Mario Balotelli chau chhor thei kaneya du thlan tur dang kanei lo ti chuan kanin khel ta a Balotelli kha minute somli panhina yellow card a choi zui first half azawa half time chol minute som panga chung khan minute som pali chung chu ama Balotelli biak nan ka mang hala Mario kala chuak thei lo cha bench sa striker dang kanei to lo chu wangin second half a midang tu ma tok lo hrim la ball nen chau in khelang che ball kan lo ani po in engtin ma tilet ve lo la midang in ti buai che tuma an chai che ani po in engtin ma ti reng su referee in ti dik lo emo ibe sei lo dana thutluk na asiam ani po in engtin ma tilet mi su khonga in chutiang chuan o Mario katilom loma ma se second half a khan tran atanga minute khatna minute somli parungna Mario Balotelli kha referee in red card mangin anhot chuak ati Balotelli hi zong anung chang chelutuk hi adu omna ani jok emoniti tur hial khopin discipline chele si hi atran om rewa player discipline cheber ball ni ma sela du tu tran tu nga ber ball ani theiklat Mourinho po in azil fing zo talawani a apui ve hrim